Mangingathatha umuntu osekhaya ngizama umbeka esithombeni kuyini ungwengwezi lo luthi maselisemehlweni into ewa affecta kanini kugula noma into ozalwa nayo sikhuluma ngani masikhuluma ngongwengwezi ekuzalweni ngomuntu sonke sizalwa sinento ngathi iyisibuko sithi ilens ihlala ngaphakathi esweni iyona esiza umuntu ukuthi akwazi ukuthi abone ngokuhamba kwesikhathi especially if umuntu neminyaka ewu50 kanjalo ukudlulela 50 so le lens igcine sekukhukhumala igcine seba nezinkungu umuntu uzobona ngathi akasabone kahle especially makunokhanya kakhulu ebusuku kuyahlukahluka but the main thing ukuthi umuntu akasabone kahle yebo manisweni lisusa yini eniyenzayo omnye ngazi uthola ukuthi uyathuka mhlawumbe hey ave ngipitshiziso labantu yini enisweni yenza manidila nongwengwezi lolu so njengoba bengishilo ukuthi umuntu udinga ilens ngaphakathi esweni ezosiza ukuthi akwazi ukuthi abone masikhipha ingwengwezi sisebenza ilihlo lisahleli endaweni yalo asilikhiphi izo so siyahlenza singena ngeinsimbi encane ngaphakathi esweni sikhipha ingwengwezi lese kunenkungu bese sifakela ilens artificial ke ezohlala ngaphakathi esweni lomuntu impilo yakhe yonke kuzoba yona ezosiza ukuthi akwazi ukuthi aphinde abone kanti khona into enifakayo futhi lapha phakathi okufana nezibuko nje into ngathi plastic ingana ngaphakathi incane ayibuhlungu ngoba mina bengithi nje nesusa unyama lengabe inyama